Okey, kereta Alza ni, owner hantar, owner bagi tahu solution kereta ni masalah gear menyentak. Masa reverse dia menyentak, D tak ada masalah. Tapi saya test tu tak kuatlah menyentak dia tu sikit. Tapi owner, saya bagi solution dekat owner, tanya auto filter pernah tukar tak? Lepas tu owner kata minyak auto pernah tukar tapi auto filter tak pernah tukar. Auto filter kita tengok auto filter ni dalam keadaan kotor lah, auto filter dia tak perlu tukar. Sebab auto filter ni wajib, bukan selalu tukar. Sekali tukar minyak auto nak tukar, dia jenuh juga. Benda ni tak selalu. Kadang-kadang tukar 2 kali minyak auto, kali ketiga baru tukar. Tapi kalau benda ni tak pernah tukar, dia faktor utama untuk minyak rolling dalam gearbox. Tapi kalau benda ni tak tukar, banyak masalah lah, jadi masalah gearbox. So kita bagi tahu owner, try tukar auto filter dulu. Tukar auto filter dulu kalau, tapi tak ada janji cash 100%, okey lah. Try tukar auto filter dulu, kalau ada kata okey, alhamdulillah pakai dulu. Tapi kalau tak jadi, tak boleh buat apa lah. Sebab tengok dalam ni kotor ni, dia punya magnet pun habis minyak pun campur kotor dengan boleh tengok dekat tangan saya ni, macam ubat grembar ni kotor. Sebab dia tak pernah tukar auto filter. Sebab auto filter ni benda asah ni, benda wajib orang kata benda wajib. Tukar minyak auto jarang-jarang sekali, kali ketiga tu kena tukar auto filter. Kalau tak tukar benda ni, jahanam lah gearbox. Bila tengok dia punya magnet ni betapa kotornya. Jadi kita tukar auto filter dulu, tengok macam mana jadi tak jadi.